Pa kam si nas to pripeljal? To je najvišja stavba v Savinjski dolini. 54, koliko 4? Koliko je? 54,5 metra. Ima lift? Jaz že treniram. Ima tovornega, sam bistvo je, gremo peš gor. Ne. Fantje, se treba malo naprej ogriti, ne? Pa skipit smo pogreli. Ja, malo na mestu, ne? Pa neki moč po štengici, hvala. Malo gor. Ko je, fantje, znamo štartati? Rekla, ja. Roskice zamenjamo. Hop. Ja, viš, malo nižji, malo to, poljenčko, to, vidiš, super. Kako zdaj pobi? Ura že teče. Gremo. Ozor! Hopla! Kako to diši? Pir, ne. Kak pir, lofa, gremo! Bez. Koliko je še? Peš. Jaz to več. Kaj fanta? Kaj je? Neki zadihana zdaj. Pa ti prišel. Zvrka pa zdaj. Ajde, se vidimo zdaj. Pa šum je malo. Hej, a ima ta stavba slučajno lift? Zihar. Se ga malo vsaka. Z liftom je šel. Z liftom je šel. Kako je, fanta? Za svetovni rekord bo treba malo še. Je nič, v soboto 29.9. se vidimo ob 10. na štartu. Prvi juriš na Kmeze. Vse bi bila hitrej, pa nam je volo pobralo, ker je Mato šel z liftom. V soboto prid, pa boš videl. Radio Fantasy.